Mari mari leo, mari mari leo, hey me mga jeng, hey me jeng anay, nyuki kay, nyuki yo kay, mari mari leo, mari leo, hey me mo kay ganay, hey me mo kay ganay, mo ngay kay ngayon, mo ngay kay ngayon. Tay mi bu che cây, ta mi bu po nhen cây, ta mi po nhen cây, ta mi po nhen. Nhưng vì cây ngàn này, cứ sẽ leo vừa anh này, cứ sẽ leo vừa anh này. Đi kêu tập cho cái gì, quê quên cứ sẽ quê quên chấp bị. Em ngoài in về mình, chẳng thể to đến chế. Ial din to đến chế, em ta mình, eluan và chẳng thể này anh. Nilai tay iagel, cambiou, quê lu tay imitai luan. Melimita ngien ko ngien leu fu. Ngien sa yen ko melimitat fi. Ita frini ane loan tamiyel. Konanta leu fu meu. Imtam mo imtam pin mo. Pero mangan nentu men ta wera chalwa. Nentu noli yakin tibawaton, wali chumafun. Imtam bial nyuke, imtam bial ngien ko kushe ngien ko cha. Pipi ko ta chagi chigui. Le meching jatu ke hui. Con le voy a sento que ya hay bote no tengo ainda tu sento con dicta lo chaquiche acá chayua acá pescado cierto Sí. y salían a vender con un almuerzo de papa un poco de trigo y en fin otra vez se pillan un huevito un pollito y en fin ha dado sustento a mucha de la gente, muchos de los antiguos, los antepasados, le dio sustento esto. Esto es justo debajo de la red. Ya nomás me fui yo. Vos ya nomás. También está el lafquén. El lafquén da figure, la salle, royam, macha, y ya nomás. Casa que le dicen, me pasó con el tac. Chayu, diferente pescado. Ahí está el cayagua, colcoma. Y el que le guarda, te guarda cambio le quita todo. Cambio le quita, piu ganso pinta más. Las taguas que se. Qué hermoso esto, ¿no? Mire todo eso. Ahí. Entonces sentían roncar el pescado. Y donde cuando está roncando el pescado, cuando está ralo, se ralo el ronquío. Y cuando está tupido, así. Y así suena el guayquil. El guayquil ronca. En este tiempo está roncando. Este tiempo está roncando. Sí, como que está firme. Ahí está, debe estar un poco más. Ahí está firme. Entonces, no se me caiga el agua. Si se le cae el agua. Si se le cae el agua, está soplado. Si se cae el agua, está isolado. Eso. Siempre observando. Siempre observando. Es el trabajo del pescador, pues, hijo. Si hay algo, pincha. ¿Qué pasaría si los peces se mueren y el lago queda todo contaminado? Se empobrece, pues, hijo. Se empobrece. Le hago una comparación. Usted mismo si toma contaminada alguna cosa, te vaya a enfermar. Sí. Y lo que hay dentro del agua, se mueren, se enferman también. Mañú, falita inda. Y chisan como si milita in. Wey, chan penía el ten, la gente in leu.
ito vijam kai ngơ ito vijam kai ngơ sipa vijam kai ngơ em mèo cây ngơ đây em mèo cây ngơ đây mình là gì mấy cây ngơ mình là gì mấy cây ngơ qua kinh bê em cây ngơ bê kề để giấm cây ngơ bê kề để giấm cây ngơ bê kề để giấm lại cả mình là gì cây cả bà đây đây cái gì mọi người bị mà đây mọi người bị mà đây như cái mà đây cái như cái mà đây như cái ngan đây mình cái ngan đây ao kiến từ cái ngan đây mọi người gì em cái ngơ mọi người gì nhà đây cái ngan đây như cái mà đây cái như cái mà này